I can't do it. Preview. 6. dio mimova. Preview. I can't do it. Yes, you can! No, I can't. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there! No! Make No. your dreams come true! Yes, you can! No, I can't. I can't. Yes, you can! No, no. No, I... You should get to the point Ovaj mi je dao motivaciju. Jak. 6 dio mimeva. Ne mogu vjerovat. U sljedećem meme rewindu bit će svi mimovi od prvog dijela do 6. Tako da ćete moći uživati u jedno 15 minutnom klipu koji je posvećen sam za vas. Šalim se, bit će jedno 3 minute samo. Pa. Nisam uđa. Neću tako, nego... Kako? Dobro vidjela bez. Jesus Christ, that's Jason Bourne. To jutro je bilo... Vjerujte mi. To jutro je bilo... kao i svako drugo jutro. Kao i svako drugo jutro. Failat ću odmah. Failat ću. A zato mi snagu daje... ova kaha. Koju sam ja lično napravio. I kolači koje ja lično nisam napravio. Nema života bez kave. Šta sam radio? Joj, pravost. Ne mogu ovu musku da ponesem. Pogotovo ovoga. Eto. Kao što vidite. Jedan život ošu. Nije smiješno. Ajde da probam kolače. Для того, чтобы они сработали, значит, мы отгибаем усики, вытаскиваем чеку, отжимаем скобу. Ой, блин!
recognize my voice. One day in Soviet Russia. What the fuck, čovjek je bio sam ovaj mu bacio, ono, je li bio flashbang ili šta je ono? Nešto izgleda ako flashbang. Flashback. You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you. Inače, što se tiče sljedećeg videa, radit ćemo, znači, ej, pa ja sam pobjedio! Ostao mi je još jedan život i pobjedio sam. Što znači da neće biti ovih više Try Not to Laugh challenge. Ali ipak ako vi želite, mi ćemo to raditi. Da se subscribe-ujete, ja vas uopšte ne gonim da se subate. Ja vas ne gonim. Nimalo. Hvala što ste uživali. A mi se vidimo u... Jebote. Eno, pade mi zvučnik. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ne livajte sobu. Kako si šta radiš? Ulaziš veliko na njemački? Zato to pričaj tamo. Još znam. Ne mere da me uđe. Evo ih vam 33%. Bože, čada mi pokloni. Tube jarabi, sačeka bi, nije normalan. Bože, znaš. Čekaj, istoriku. Godine, kraj drugi. Samo minut, dva. Bože, čada mi pokloni. Moj Altine, nije te lako. Srce da mi Nedrex. Ovaj ga puga baza. Nije sad, nego ovo kad sam pričao ti baki, kad sam bilo neki dan dok. Rekao, kako zvuči? imaš vježba 1.7.4. Jebote, ne igramo Minecrafta. A imaš to u vježbi 2 urađeno. Ozbiljno. Oj, može. Una paellera y hago solamente paellera. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Jesús! ¡Hay que hacerlo ahora! ¡Con los 2 sacos de arroz! Otvoriš kao i pomršiš. I was just looking for the sports channel, Gary. Don't they know I'm busy spoiling myself?
A few moments later. United States. Yes, the Donald. Listen, I have to tell you something that is so important, and everyone has been telling me this because it's true. You are huge, believe me. It's really, really amazing just how huge you are. Everyone knows it. People ought to be ashamed for not knowing it. It's a disaster. Everyone doesn't know. That I can tell you. You have no idea. Sad. Listen, I'm going to write an executive order and tweet about it as soon as I finish watching television. Well, gotta go. Thank you, President. Thank you so much. I appreciate your prekid. Šteta. A predsjednik. Joj, šta mi je žao. A što prekide, mogu sam sa njim popričat ko čovjek. Kidding me. Hello? This is the president. Yes, I am the president. You don't believe me? No. Well, I can prove it. Just ask me a presidential question. Are you a president? Oh, come on now. Ask me something easier. Like, for example, what sound does the presidential dog Sunny make? Okay. It barks. Go on, ask me another one. Like, what's Michelle's favorite vegetable? What's Michelle's favorite vegetable? Broccoli. Just hold on 1 second, please. Okay. Okay, Michelle's yelling at me to get off the phone. Goodbye and thank you. Bye. Koliko smiješan lik. Jes dobar čovjek. To je to. Ovo što vidite iza je gotov snimak 6. dijela mimova. Završili smo. 6. dio. Preview. 6. dio. 6. dio mimova. Završen. Tako da neće više biti, šalim se. Ako se došli do ovog dijela klipa, idemo do 10. dijela mimova. Ja, 10. dijela mimova. A to će biti do kraja 9. razreda. 100%. Epik. Evo, 19 i 17, 7 i 17 sati je, znači sad ću još malo ovu večera, pa moram ići. Hvala vam svima što ste gledali ovaj video, puno mi znači, appreciate that. Trudim se da budem 100 smješniji u videima, ovim mimovima. Ostavite mi pozdravi od strane mene. Be sure to subscribe. Mislim, ne morate, ali ako hoćete samo, ja vas ne godim. Ja sam to rekao. A, pa.